Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Imamat 11. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Rubia sila pantangan rasi pantangan. Ibreken Tuhan man Musa ras man Harun peraturan si tersurat iteruh enda guna bangsa Israel. Banci ipandu rubia daratan. Si erbelah silu-silu tapak-tapakna tapi petengeti. Tapi unta landa kelinci la banci ipandu. Rubia enda pantangan. Amin gia ia petegeti tapi la erbelah silu-silu tapak-tapakna. Babi ulapan pantangan. Amin pe erbelah silu-siluna tapi la petegeti. Ulapan rubia endan dai, ula kuit pe bangkena, sabab pantangan. Krina jenis nurung si ersirip ras ersisi banci ipandu. Tapi singgeluh ibas lau, sila ersirip ras la ersisi, la banci ipan. Rubia pantangan. La banci ipan ras ikuindu pe bangkena. La banci ipandu singgeluh ibas lau, sila ersirip ras ersisi. Peri si tersena arah teru enda la banci ipandu. Eme kuliki, bu rajawali. Lihat kuliki gara, kuliki biring, ka, peri unta, peri lawit, ondan, enggang, belibis, burman, bengki, kerina serangga si erkabeng pantangan, seakatan si banci lompat. Jenis labang ras kurung banci ipandu. Tapi kerina jenis serangga si deban si kiti si erkabeng dengan garang pantangan. Iseng kuit bangke rubia sila erbelah silu-siluna sila petegeti dengan sing kuit rubia si empat nahena si erdalan alu tapak-tapak nahena ia lanai bersih seh karaben. Kala si maba bangke endan dai arus icucina pakena tapi ia la bersih seh karaben. Kasakai si sebangsa ras menci bage pelobar arus ipantangkan. Ise sing kuitsa entah kuit bangkena ia lanai bersih seh karaben. Adi bangkenan dabuh entah kukai saja si idabuhinan daipe nggo kena pantang. Subuk si idabuhina kayu, uis, kulit, guni entah kai gia kegunanna. Barang si bage harus icebukkan kubas lau tapi tetap dengar la bersih seh karaben. Adin dabuh ia kubas kudin tanah kai isi kudin tanah nggo pantang krina. Janah kudin tanah pe harus dipecahkan. Krina pangan adi nggo kena lau si ituangkan ibas kudin dai nari epe nggo pantang. Bage pe kai gia inemen silit ibas kudin dai epe nggo pantang. Krina si idabuhi bangken dai nggo jadi pantangan. Adi barang daliken entah anglo si ibahan ibas tanah nari la banci lang ipecahkan. Tapi adi sumur entah ulu lau ia tetap la pantang. Amin gia kena bangke pantangan Entah bangke kai gia si pantangan dabuh ku benih si nandangi ierdangkan benih labo pantang. Tapi adi benih dai sangana ireme ibas lau. Kenca bage idabuhi bangke si pantang dai. Benih dai nggo pantang. Adi mate rubia si banci ipan ise singkuit bangkena ia nggo lanai bersih ngayak ben. Janah ise siman bangke dai harus icucina pakena. Tapi tetap denga ia la bersih seh ben. Kala si maba bangken dai harus nuci pakena tapi tetap nge ia la bersih ngayak ben. La banci ipandu rubia si kitik-kitik si erdalan ibabo tanah. Subuk singgarang si dagingna kena tanah entah lang. Entah si melala nahena. Ula pemelket bandu aluman rubia endan dai. Aku kak Tuhan di batandu. Harus ijagandu kebadiandu. Erkitekan aku badia. Aku kak Tuhan si naruhkan kam darat di tanah Mesir nari. Gelah aku banci jadi di batandu. Harus maka kam badia. Erkitekan aku badia. Endama peraturan karena rubia ras peri karena asakai singgeluh ibas lau ras krina si muit itana. Arus maka metenget kam bedakan rubia sila pantang rikutkan aturan agama. Apai si pantang, apai si banci ipan, janah apai sila banci ipan. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang telah kami baca ya Bapa. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Ajar kami agar kami bisa hidup berlandaskan pada firman-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Terpuji termulia nama Tuhan dulu sekarang hingga selama-lamanya. Amin.